Ini tak satu ya nama. Ini yang tadi. Oh balance terus ini nulut. Oh iya betul. Dari kali tika kulilang kerana nggak ya, mereka tak kulilang. Bayarnya di. Bebek di sini pinjam ya. Aku dah ada sini. Ini dari 40 window. Aku dah ada ini aja. Ani ini jangan. Ini darah patut nak hari. Oh, ada pun darah kali dia nak jalan tu. Udin dah mana anu? Udin dah mana hari? Kalau kan? Yeke pana butasi tatawa Igawaye mahantawa Majimahasa kampatula Dittawaye chaditaye Jadure vasanti avidure Bhutawa sambare suva Sabbe satta bhavantu sukitatta Naparo parani bhupete nati manyena katha kirang kanti Jarosana patika sanyana nyamanyasa dukkha micceya Mata yatana puttang ayusaye kaputta manuvati Evam pisabha bhutesu mana sambhave aparimanam Uddang adopati yanca sambhadan averang asapattan Cittang carani sinno asayano ayavatassa vikatamiddho Etan sating aditteya brahmayetam viharam idamahu Kincan pagamma silavadassarena sampanno Hamesu viniyate dannayatu abbaseyam punareti Etena saccavacena sotiteho sampeda Etena saccavacena lokohotu sukhi sada Etena saccavacena tirantittatu sasanam Surna kampiyan Karaniya matta kusalena yantan santam padam abhisamecha Sakko ujuca sujuca suvajuca samutuanatimani Santussa koca subharoja apakiro vedhi Santindriyo janiparoja asunavaho udesu ananyido Nacabuddhan samacare vinjiye vinyo pare avadenu Sukino vakevino hontu sabbe sattha bhavantu sukhisatta Yeke pana bhutasi tatava tavadavasana Digavaye mahantawa majjimahassa kampatula Digavaye saddittaye chadure vasanti avidure Bhutava sambare siva sabbe satta bhavantu sukhisatta Naparo parani purvete nati manyena sattadiram kanti Jarosana patika sanyana nyamanyasa dukkha mitteya Mata yataniya puttang ayusa eka putta manuvake Evam pisabha bhutesu mana sambhavade aparimanam Mettanca sabba lokasmi mana sambhavade aparimanam Uddang alocati yanca asambhavadam aveham asapattam Cittang carani sinno asayano ayavatassa vikatamiddho Evam sating aditteya brahmametam viharam idamahu Niddhijam pragamma silavadassanena sampanno Kamesu viniyate dannayatu kappaseyam punareti
ඒතේන සච්ච වච්චේන හෝතු සම්පදා ඒතේන සච්ච වච්චේන ලෝකෝතු සුඛී සදා ඒතේන සච්ච වච්චේන චිරන් තිට්ඨතු ශාසනං ආයි පාරක් කිව්වා ඇති අම්මා දැන් කිව්වා මේක උතුරව ගන්න බලුද? ඔව් නේද? මාගරිටම පොල් කොල් ටික කඩන් ඉඳලා පිටිපස්සේ තිබ්බා මෑ කරා අම්මෝම කෑ ගහනවා කිව්වා. ආනෝ කලනේ. කට්ටියන් බයි. දරකැලි ටික පොඩ්ඩ ලං කරා අම්මා. ප්‍රශ්නේ නෑ හොඳට. ප්‍රශ්නේ තියෙනවා දැන් නේද? වත්තේ උත්තරයක් නැතුණා. දැන් නැගත් දෙකක් තියනවාද මන්ද? ඇත්තට එක එක නැකත් දෙකක් ගන්නවා අනේ කියලා කරන්නේ. තව ටිකයි. පපා අල්ලලි වතුර නිමේ තහන තියෙනවා නේද? බලාගෙන ඔන්න තව ටිකයි හොඳට ඉඳලා වැටෙන්නනේ. එනවා උඩට එනවා. ඔය හතර තිබුණා